ngin sakhat ya i president but secretary shinishlo but kisamla ki ba penbiang na banta kito kijing ais mo bah tinga khadru ya i Dr. Amprin in one shinishren san but penbiang ya ini jing ais mo bah balapan kre da ka SACYM zone 1 Hai Gusti Bhakti Bajang. Dia hakni kepodu wakani pada senong kembali semua bahaban manusia Lord. Dan dia ini jing ai barit na kalian jong ka SACYM zone 1. Apa persoalan? Pernah orang ni nampak sedang keren yo kio kap sibet deh. Nganu ajin kublai show namar para ada kublai deki badi benne. Nga yo isu semua lengo ba ngawan ngane ko stage ta kini ki jingai so bah jo ki. Kane ko jingai so bah ka kendai ka dikenjat kawel mo ka diga gamasha jo ki samis. Kanito yang ngangit dikit na polis pajang na niyo. Ngan sa teman kami ini mengalami dalam banyak perbesit. Dan kami emergency bagi sum rumah banyak perbesit. Ini sebut. Ngan jin kalau kuat lagi jin sisa bagi ada kabar kumbine itu berlaku kerpang nama kini sikit na yo. Kemudian tajung pipa tidak isu kerpang itu betul. Jin kalau kuat bagi ada betul. Namar mengayo ada betul pikir ngasih pendengkam tentang emergency ban snap plah. Itu sama itu ini next time daripada ada betul ini namar tentang melek nang pendong saya berang mas pom nak pom betul ini. Nang tas rawai pat nga pendak yau sentiu bagi ai hakane. Menin rubuncu apa mau kendro ngali ai jikran poi kendai beci ki ai ngada kene. Nga si rano de maflar wala de ini maflar lam jain kendia do nga wala gara kadao kalau bagi kisnam ni baladat nga pang dini jaket second hand nang na po do tega par ba pendat ni kat sendam te ni da jaket mana mar ba di belarin terain de na second la de ni sipo han sana pang bun ki breu na kita lakat malas mula ran pala namar ba ngajikran kumno baka khiat arta na kata daw nga pendat yo ahli mo floor ba lagi but nga pendengkam artak begini nentong last tali abang sim ko mga ping ala gonang sibun na kabaka ka jaket baraboy ngasih sudom sim kom daliwan pendat ndray nga layo bud tang baka ta bud nga sibu leto pa pi baka ta bud jalong namar baka treha seminary manswa ngasih alami ki kena bunut ki kena seminary bat ki kena asyong kadar ni songjang apa nga jaitu te bang songjang nak bentai la din ngati melayo baik bangadon ngering uniform itu ki kena apa ngalum gini ke nda ka por kay lum ngara ngailam kena krak na yun spor bangja so may napendat gini ki bro tentang ki peg nang mga mar way pasal way pastem way berjorong apa kena gini dia tambah hadam na ta padon bamis ki o jawe kada ka bujungan pang gini na suka ko nang ganyan na batay kanya pi ay kan sa atang penjungi mo para mangi pero tila pa pendantang bila jiya sa hewa pendai yo ayo jawa mo at kan talam somja mo legit jiya sa somja na